Tulikusudia na tukaomba kwamba siku ya leo Bwana atuwezeshe na tuweze kufika katika hii maeneo ya Nyeri County na ambao ndio mkoa wa katikati ama the headquarters the central part of our country Kenya. Na kwa hivyo tunataka tuchukue nafasi hii officially tuweze kupatiwa bendera na serikali yetu ya taifa ambayo imesimamiwa na Madam the Senior Chief, na ili tukikabidhiwa bendera hii kutoka hapo tutaomba, na kutoka hapo vile tulikuwa tumepangana hii baadhi yetu itangulie na mambo yetu itakuwa sawa. Na kwa sababu tuko hapa na nabii wa Mungu ambaye ni Prophet Maina wa OTC, tunaenda kuipokea bendera hii pamoja naye, na kutoka hapo tutaanza safari yetu baada ya kuongoza kwa maombi. Amen. Tupige makofi. Tukiwa tumeshika hivyo, nataka tuombe ombi na pamoja asimamie serikali, tuombe ombi la kuweza kukabidhi taifa hili mbele za Bwana. Alonye ndege huburio maitho ni aria mahubira munyitere hau. Hebu tuweze kuomba. Reka ituhoe. Mwathani thiini wa ritwa itheru na ria murere ya Jesu, ni twagucokeria ngatho na ni twagutia we uturaga tene na tene. Ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi Ngai utumete ukorwo ho, na riu ni tukite nigetha tuhoere bururi uyu witu wa Kenya. Wanengero bendera ino ni thirikari itu Mwathani, na ili kawe ishara ya kwamba wamekabidhi serikali mikononi mwa watumishi wa Mungu, na ili Bwana wa uzima na wa ajabu tukaweza kusimama kwenye pengo na kuombea taifa hili. Hii bendera tunapoipokea Bwana, naomba ya kwamba ukatupe nguvu, uwezo na mamlaka. Maneno yote tutakayotamka siku ya leo ni kwa ajili ya taifa hili Mfalme, maana tumeipokea kutoka kwa serikali. Naomba ya kwamba ukayafuate, naomba ya kwamba ukayaandame na ukayatimize, maana wewe ndiye Mungu. Tunapoanza msafara huu twajikabidhi mikononi mwako, na tunachukua nafasi hii Bwana, kama vile Joshua na watu wake walipitia katika mji wa Jericho wakaweka kila aina ya ukuta chini, nasi tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba msafara huu unaenda kuwa kati, maana wewe ndiye Mungu. Tunaombea serikali hii ya kitaifa ambayo imetukabidhi bendera hii. Asante kwa sababu ya Senior Chief, Bwana ukambariki na ukamzidishie wema wako na fadhili zako. Tunaomba wema wako uwe pamoja nasi tunapoanza jambo hili mpaka tamati lake, na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na tumeamini. Tuseme amen. Amen. Wapi shangwe na vigelegele? Leo netwahingũra mahoya macio bandi itũ yũke mbere. Hapo ndiko sawa. Tunaanza sasa.
Wa Mumbai. TikTok. Ndio kwa nafikiri wapi amekataa. Siende sana. Niangalie nyuma. Enda mbele.
Itaiga. Ndiyo siku ambayo Bwana ametuwezesha. Tulikusudia na tukaomba kwamba siku ya leo Bwana atuwezeshe na tuweze kufika katika hii maeneo ya Nyeri County na ambao ndio mkoa wa katikati ama the headquarters the central part of our country Kenya. Na kwa hivyo tunataka tuchukue nafasi hii officially tuweze kupatiwa bendera na serikali yetu ya taifa ambayo imesimamiwa na Madam the senior chief, na ili tukikabidhiwa bendera hii, kutoka hapo tutaomba, na kutoka hapo vile tulikuwa tumepangana, hii baadhi yetu itangulie na mambo yetu itakuwa sawa. Na kwa sababu tuko hapa na nabii wa Mungu ambaye ni Prophet Maina wa OTC, tunaenda kuipokea bendera hii pamoja naye, na kutoka hapo tutaanza safari yetu baada ya kuongoza kwa maombi. Amen. Tupige makofi. Tukiwa tumeshika hivyo, nataka tuombe ombi na pamoja asimamie serikali, tuombe ombi la kuweza kukabidhi taifa hili mbele za Bwana. Anonyende ngĩhumbũrio maitho nĩ arĩa mahubĩra mũnyitĩre hau. Hebu tuweze kuomba. Rekei tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru na rĩamũre rĩa Jesũ, nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twagũtĩĩa we ũtũũraga tene na tene. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũtũmĩte ũkorwo ho, na rĩu nĩ tũkĩte nĩgetha tũhoere bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Wanengerwo bendera ĩno nĩ thirikari itũ Mwathani, na ili ikawe ishara ya kwamba wamekabidhi serikali mikononi mwa watumishi wa Mungu, na ili Bwana wa uzima na wa ajabu tukaweza kusimama kwenye pengo na kuombea taifa hili. Hii bendera tunapoipokea Bwana, naomba ya kwamba ukatupe nguvu, uwezo na mamlaka. Maneno yote tutakayotamka siku ya leo ni kwa ajili ya taifa hili Mfalme, maana tumeipokea kutoka kwa serikali. Naomba ya kwamba ukayafuate, naomba ya kwamba ukayaandame na ukayatimize, maana wewe ndiye Mungu. Tunapoanza msafara huu, twajikabidhi mikononi mwako, na tunachukua nafasi hii Bwana, kama vile Joshua na watu wake walipitia katika mji wa Jericho wakaweka kila aina ya ukuta chini, nasi tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba msafara huu unaenda kuwa kati, maana wewe ndiye Mungu. Tunaombea serikali hii ya kitaifa ambayo imetukabidhi bendera hii. Asante kwa sababu ya senior chief, Bwana ukambariki na ukamzidishie wema wako na fadhili zako. Tunaomba wema wako uwe pamoja nasi tunapoanza jambo hili mpaka tamati lake, na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na tumeamini. Useme amen. Amen. Wapi shangwe na vigelegele? Leo nĩtwahingũra mahoya macio na baada itũyũke mbere. Hapo niko sawa. Tunaweza anza sasa.
Uko live? Wapi? Wa Mumbai. Ah, TikTok. Sijui wako na kijiji wapi amekataa kupanda.
iguru na ndĩrenda tũkorwo twĩ mudi-inĩ ya mahoya, tũkorwo twĩ mudi-inĩ ya gũthaitha Ngai, na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru mũno. Nginya makinye mũthenya mũnene harĩ kanitha witũ, kanitha wa Mwathani, mũthenya mũnene wa kũhonokia ciana citũ, wa kũhonokia athuri aitũ, wa kũhonokia atumia aitũ, na ũndũ ũcio ũrĩgacĩra nĩ tondũ waku nani. Ũguo mwĩtĩkĩre tũnyitanĩre wega mahoya-inĩ, ngoro yaku na meciria maku ikorwo mahoya-inĩ. Asanti. Kama kuna mtu ameketi, tafadhali naomba tusimame. Kama kuna mtu ambaye ameketi, ningeomba asimame, sababu naomba kila mtu asimame ndio tupate wimbo wa taifa na mambo itaendelea sawa sawa. Excellency, Mwathani arogocwo. Ona ndikurorete na kuu rero atĩ nĩ wega ũkĩorogame haha. Rekei tũhũrĩre ũmũthĩ ekathĩ-inĩ ya ũtungatĩri, ũmũthĩ ekathĩ-inĩ ya ũtungatĩri, ũguo kũmwĩta Pastor Dorcas, manyitanĩre bendera ĩyo wega na Reverend Maina wa OTC, tondũ ithe wa gũtĩo ndagĩbatiĩ gwĩtĩo, ĩyo wa gũtĩo ndagĩbatiĩ gũtĩo. Ena ngathĩ igĩrĩ, ena ngathĩ ya mũtongoria na ena ngathĩ ya mũtungatĩri. Ũguo arũgamĩrĩire ũtongoria na akarũgamĩrĩra kanitha wa Mwathani. Ugai Ngai arotĩo, rekei tũgĩe na rwĩmbo rwa taifa, o mũndũ nĩarũgame na arũgame wega. Nginya acio maratembea sasa, naomba tusimame tupate wimbo wa taifa. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele tena? Asanti. O marogamete hau oro ũguo, nawe ũrogamĩte hau ũrĩ oro ũguo, ngwenda tũgĩe na mũndũ ũmwe haha ndundu-inĩ ya thĩnjĩri Ngai. Ndĩrenda mũndũ ũmwe wa kwamba gũtũinĩra rwĩmbo rũmwe rwa mahoya, nĩgetha Reverend oke ahoe. Archbishop Mwatika nĩwe ũkũinithia rwĩmbo rũrũ, na rwĩmbo rũrũ nĩrũrĩa rwĩtagwo, no ũkorwo ndũkũrũmenya, no ũtwarane naruo wega biũ, tondũ rwĩtagwo Ngai wa Ibrahimu ngũgũthaithĩra, o mũthabibũ ũrĩa wahandire, tondũ thũ ciothe cioete mathanwa na hiũ iteme honge na cionore magoko maguo. Na ũmũthĩ tũratangatha tũtikũnũrwo, ugai ameni. Ũmũthĩ tũratangatha gwĩtagwo atĩa, tũtikũrengwo honge citũ, ugai ameni. Ũguo tũkĩina rwĩmbo rũu ngoro-inĩ yaku thĩinĩ rũkorwo rũkĩina, nĩguo na Ngai wa muoyo nĩekũmũrathima. Acio mena mic mwĩtĩkĩre kũ back Archbishop.